movement hinen kasi ka kharpra tarik nailar ajar arpuway kala pelong ka worldwide rally hajiya lum pelong chlong halor ka jingsha penbor ha ka sarkar banchim ya katika namar ka jingbom yo shu ya ka hok na ka benta ka jing im la luat ha kari komta kila pelong ya ka jingyalang bandawa na ka sarkar ban sangye no ban penbor ban aya katika ha ka ne ka jingyalang lalam khmat da chairman uba banshai mar banyang nangta urang basnang ka maulai phut muri uba bes ringkat ber Emily ka North Shillong uba Heidelberg nong rom kung ka Brazil, Germany, England, nagsaw kita ki Scotland, iba bon ba? Lai pun rin ki region ka pertay ng laban German iway pa iway. Kami ka sini ka magkarpangtam. Hoy! Haki ki penay kita debno hawnay John. Haka arp sa trade jong penay John. Ka don hiri ka worldwide rally. Ya ka ba apro ini koi kari India kumjuro hapo kepertay hi Broadway kila pelong. Henry hapo kejalan ni kena jongi ngimsim layo badmi sibon ki paipa. Kalau ku belum hi hari si ke pemerintah nama is go to shai bangi ongro barang dari pihak depan ayah ketika lebih pada apa ayah ketika ro Henry idai hi ki priu ki baim har slap pertay. Nagaland Jong ka Awaken India Movement Meghalaya State Unit. Kamu chairman Jong ka Meghalaya State Unit na yeh ka por ba bansai ma bunyang. Nasioban penpau batong inang skausi. Wala nang iyeng tang tindak ki priyo na maki babon ki yokya yente balay maka ay kata ka worldwide rally. Kani ka worldwide rally kani ka punta ka bakongsan tam ka bayeng. Nakabutapan yata yang lagi calon kiri rupat bah telefon yang tak percaya nak kenal ke desa penbo benai yang ini ke vaksin tahun COVID-19 yang lagi saintis kebanyakan hendak apa bagi doktor di lautan banlai on how to treat the people, the patient ini melapan badai Andre habang yakin tam-tam hapo ke jana ke jongi berang tindak kibriu tangkung basi hopat boleh lakukan kinagdan kibriu hapo ke jalan mereka jadi kipa Henry ke mandatory vaccination ke pertanyaan dapat yang berlangsung yang ke worldwide organization kena ke way lagi benda kipa kawasan yang ke pakape hak apa semua ba ubriu ne ka briu ki wan ne ka jinpang lagi ke jinpang ki ba pair a worldwide organization way ban approve ya kilo ki medicines ki ba pentrai kam na ka benda ki jinpang ki ba pair ki badan hak met jongi ki briu kumang si ong no ne ka por ba shwa bang nya shakmat ban penpau ye simon ki bentan ngada benong ba kani ka worldwide rally ila penpau lengba ki media ba pair ki ba mi tang hapo ka YouTube andai ka baslosi nakaliang jong ka Awaken India Movement Meghalaya State Unit baro ngi ki badan hang ni baro khoi ngidei ki dekhot Namar boleh bang idei ki nong song snong jong ka jalan Meghalaya komjo bateri India hi Broadway. Ladang ikam milade bangi persa yau vaksin kata kalong ka bapakla. Balai kalong ka bapakla. Namar ka Awaken India Movement ka klaim yang persa yau vaksin. Henry ka Awaken India Movement ka yang persa ya ka mandatory vaccination lani kata ka forcefully ka bagi penbor ya ki paiba ban khangro ya ki dukan ban batero ya ka por bapidai ban pri dukan hata ka por bapidai ban bamcharo hata ka por kum kita ki benta ki ba ka sarkari jongkari India Broadway ka pentrai kam bab ngasnga barong ba ko ki paiba inum dai balong ki basanut wala ki umat jongi ki jao haba haying ni song kamtam hakum kita ki por ki bakan lockdown kadang pentrekam kajing ngosi ke baktang kabawat na kayang jongi nginam laban pe ki umat ki jao sharom shaneng sabang iyat ngi
baka jingtangan hagi ba bon ki longyeng ki badok ki ba kamai jakpo Munster bat ba menmin te para nong song ngilong mangi kita ki awaken concerned citizens ngilong mangi kita ki nong song ki ba kindit kia ngilong mangi ki nong song ki ba nong jingkit kle pan yada yala ka chong ka riba ka jai ben reo kam tam hakom kani ka por ya ka ba ka tei ka COVID-19 vaccination ka don hapo ka jala ka chongi lara mangi ngim kindit ya ngangit scam baki dukan kin numpat yo ban pli baka lockdown ro kadang trai kam be heduk sni bangta hapo ka jala chongi namar balai namar ban nakaliang jong kya government jongi ka yothya lingai ka aya ka por lingba ka executive saka administration baga DC ka deputy commissioner kan shim ya ka jingkli la dei ban ong ban penyai ya ka jikot jingkia la dei ban ong bakan issue ya ki permission la dei bang ban penmi ya ki notification ka deputy commissioner marway ka shim ka jingkli hendai ka executive ka jongi ka song kentia ka song yothya ngai ngai namar balai namar ba ngam penram ya ka sarkar kadi ka jonga bar ka jongpi kadi ka public property mangi ni dai ki papa ki budget ya ki melek ki MLA ki MP ki ba ba kita ki sna ya ka sarkar bat mano ba ai por gi bat mano ba ai por gi bagin rong hapo ka sarkar jala atom dai mangam phi ni dai ki voters ada bangi dai ki voters nang iyo bangi long ki nong je ki MLA ki MP na ki MDC kadai ka Indian Constitution lengba ka article laispa arpon reo kadai ong ba as an Indian citizens naru karta ka ba khat prasem chalor pila long ki nong je ki ban je ya ki Meghalaya Legislative Assembly ki members kumono lane ki member of parliament lane ki ka bede barka district council ro kumjo mangi ngilong kinong jet bari kirang basnong mangi ngilong kinong jet lagre yo sim ne usadaro bat mangi ngilong ki hok bat kicing sisa ya ka bangi yeng hagani ka rensan ka bamencan para nong song pa para ri pa ka ka bangi la yai nado kisngi ki basdang nado uteng ubnai me nado benai me ngila me syakmat daga bangi bo ka jengkeli ka sarkar balai bikang ki skol ka sarkar ka ong ba baka ni ka coronavirus ka don haba ka coronavirus ka don te balai phim khang pat na ka mentaki to ki bayo cancer balai smoking kills yo ka jengdi cigarette kawan rakyat ke jingpang ke punjai kamtang me jingpang cancer te balai phim khang te bom saban di secret po jala ke jongi balai phim khang basnai ki secret po kari India jongi pisuang but prevention is better than cure smoking kill cause cancer kita gini kaya berkhoi balai phim khang swaningkong ya ke jing di secret ya ke jing sna secret apa ke jala ke jongi berkhoi namar ngintip haba piang baka ni ke jingpang ka sapriang lemba ke jing di secret kata kamut ba phim khang ningkong shwa ya ke tai ke jing sna secret apa ke jala jongi par om saru ya ki pai ba bagi di secret kajing di secret kajing di kiat kajing di drugs kajing di kenja kini ki ba per ki wan rai ki jingpang ki bang life ho chai ya ka bang ngimla hero pan ter kerteng agi ba per ki benta na kata ka daw mo ang par ha ka ba ka wan kani ka covid ka kindai ka ba sulong tangi dai bayang kni ha Henry pihak kang cisndon hadu ka kamai ka kaji hadu ka bam ka di hadu ka trai ka kta narang sedang hadu ka pule ka putih ka belong ka jing ka bakrau yang i kum giri pai ba ka be em selapor kai na kata ka daw mi ngong aku giri pai ba o ngi sngau thu sai bangilong ki brio ki badon ya ka jingket kni ha ka selapor thai ka bangi em menta Kari India ki chongi kabangi em menta kadon ya ka constitution ka baklain por pa
Lingba ka constitution ka ay boring ipangilong ki nongjit ya ki MLA ki MP lanya ki MDC ro kumjo. But lingba ka constitution of India ka jongi ka ong ba the article 19(1) of the subsection A. Each and every citizen should have a life under the fundamental rights of the Indian constitution. Because why? Ka Indian constitution kasna banyada yang ikipai ba kibayeng keleng saudong hakani ka sla patay ka bangim kabang idiman hakani ka jala ka bangim menta ngiem katkom ka constitution habang ngiem katkom ka constitution kata kamun ngiem buramnya ka preamble of the Indian constitution preamble trong ka Indian constitution ada kanta right to live, right to liberty, right to equality. Because namar ka day kata ka secular country kabam simla khang ya kata ka jingat play ka jongi langi don hakino kino ki kun nyam ki baper kabam simla khang yangi bangangan khai siar pi khaino ka do masine ka do belang Andre ngi dika hok ka jongi lada hang ni matangi i bangi dan lagi jong ki dukan ngi bon ki dukan i be serim komjo andre ka song kaman ka jonga anti nang teine nang niro ki dukan ki numla ban pun boring ai thet nanga kadon lada piang madan kadon ka batat te hoy andre ka ju kadon ka wei kadon andre sibon ki dukan ka song ka mon jonga bat jong pi bangin punpa bangin jet bat bangin thet ki mar ki mata ki jongi Parli baik. Kajin penpau sai lembah kilat kotai kuboro kaya rabi upai ba banyo ya kajin ko jingkia ka baklain bo. Kaya kita kajin penpau sai lembah ki lat kotai kubor kalai ka awareness campaign. Ka awareness campaign ling bagi kot kubor haba ka penpau sai ya kata ka ka bana kalyang jong ka sarkar ka proof. Lada bi penpau sai Bahkan ka voluntary vaccination, kam ka mandatory vaccination, penpau sai lembagi kot kubor, wan nemburi. Lagi kot kubor ki penpau sai, ngit sekam upai ba, mulai yo lupai ke jingkot jingkia. Om syo ban sim dawai. Balai. Namar haba upai ba, uyoi ya ki kot kubor bagi penpau, ya ke ka ba ka sarkar ka kren ban yada yo upai ba. Ki pai ba kim dan so ya ka jingting ka jingsmi. Kiba pun hagi ne kisgi kiba menta ki yapno namar ka jingting ka jingsme kidan ni kata ka stress haka mer ka jongki kham tam ne le ki to ki breu kiba tlat ka bon mer ka jongki tang super khat bakla bagi ting bangan yo bam na han kamai da haba ki be ki khon jongki bapli ki shu song ham to klem ka bam ka di kim yo late school ki yapno Andre ki kot kubor kin pantau ni berkhoi ka baple ka sarkar ka cha Pementangi kerana halur jong kapang, kaba halur jong new klam coronavirus. Mesti tinggi ong ding covid no, ding covid kakandai melakit su. Namar nging latiang kakandai covid tem melakit su re. Namar tangsan covid dola simptom ni kipir. Tementang dia kakandai covid te kemut di tangan karo tamu garo itrai mo. Garo lane nanong no hati tu lah ban tam ban. Mulai ini tinggi melakit su. Jadi nak ada wangi ngiting, ba menta nada ka government jungi, ka sarkar jela jungi, ka penbor ingi ba banai, yau nu injection mo. Nang ong ya kibri bro, kibangin ya semutu ong ne kalau ka sampel mo sampel, kamu bang paling ong kumta. Namar ba siwa ba, nada ngapang ngalik si doktor. Ngakram keren ba nyere ki badai jong ketrat health department, jong ki doktor, ya ki badai jong ketrat ka ko kia bro. Ngakram keren ba. Hani ngong ladang asngau sitom ngadi sim dawai ladang asngau sitom ngadi dawai til dalam asngau sitom ngadi dawai dulu jadi nak tahu ba ngaperkat angni halam ruai ba lada ngasngau sitom dengan sim dawai ken namar ka siur da pesala jom ngasih da pesala jom ngadi sim dawaiujudon rubri ba lada ngipang sitom kamun ngitiak tharai mo ngidong bet ngam tri sim dawai re dari duki te kamun ya kai ya dia apa mana ke bapang ada ngali sim dawai ngasih di pesala jom te kamun ngaku ngahap sim dawai ngador mo abang apa ngasih tom te menta mundan mana-mana baong bet nene pang nadangan kenu ya pi we ngomat pi pang kilitas corona tim sutu kami la jom
Isu tu ame kami lajong ngapang batai ibri kami tengah di lok ni kam apa no. Jadi nak kata ngidol kajong kabur sutu ladang ngapang ngadi cindawai, ladang ngapang ngam cindawai. Dia ladang ngasih citom dari bat ainjak dengan saat. Dia ladang ngam citom tinggal di adiu. Dia tang kena badi drugs. Kena di drugs kamu ladang pang di dawai mo. Badi drugs tel dah lempang di dawai ini dia ngam trek di dawai. Ngam trek bi mana ainjak ru. Babu ni kita keli yang ngam balik padang bila ainjak gong ngang persia ainjak ni bom ainjak. Ya suatu ke. Namar bali lada ngang om kata apa lada ngapang mesim dawai lada ngapang mesim dawai. Dia lada ni keran ni ke pro hang ni ibuan pha bengi ngap kon sai namar bali lada ki om wal juli trai ni. Wal litrai. Tengah orang ada ki orang awat julit train nganong ait sas ya. Ada ki orang ki kami kakam kajam juga awat julit train ni nganong ait sai. Nah ait bisa ni, dah orang ingat ait mentak sini kita ait san hajar orang kira jauh sih yang ada. Andre ada ki mai bisa ki orang kam awat julit train pilih aku dah. Hati orang sana, kami uri-ura. Jadi nak kata apa? Kani ka hok simet ko brio ni soto hala dia kuno bangin dia ni soto yang dia kuno banjara ila ki kun ki na ka benta ka jiko jingkya ni buram ru dia kata ni bengi percaya ka borngan kamu ni bengi percaya ki ni bengi percaya ki MDC andre haba pide ni don kami ki an ni don kami ki an lada kidan kita ki an de kamu kum ha ka tanat juga ko jakya ka hel polisi dalam kita ka hel polisi dan ira itu minum sala ring ni pomo ben namar ni tangi ka an snong an tauru jom ki don pas snong nu nginju sala tiel da ka don ni da ka an ni ka ba ka kum ka tanat ko jakya ni buro te henry jua ba kum ya kan ken jak kamu ka ba ai ni mai ru kamu jubun bor kamu nang nakom dia ki ong mo ha jadi nak tak tahu pak, yang pun dia pak, lada, mentah, nang kau kamu yang wajib tiang mo, ni bagi penting, nama balik ni Jepang normal. Dia hadiah balik penting balik penting pak, balik penting. Kalau ngok kan, kalau pun ngok kan yang ni, dia nak tak tahu pak, cuba ngkira kali kesin menopong bang akram ni tambah ya bang perkat hang nang percaya cucu ke YouTube channel ni pak, ni kwa pak kali berkata jungi, ngkiran apa pau pasai, ni dia bang ngakan ngapuat, ni bang ngkiran buat, ni bang ngkiran sosial. Kan ni kali kakam jungi pak, ni apa di suatu yang badi berkesan ni berkesan ni boleh berkesan ni berkesan. Tamak di suatu bang berkesan temu, dah ke buram dia irba dia ikan ni kejilang, kemudian kada sobrong baru kibawan akan ka reli mendaksi nama ba ka along ba min peni ka jing teli min peni ka ta jing sai seperti bagi mi ban sai lam baklang mi ban sa suku baklang nama ngidon ka hot palim ngidon ka hot palim ini mesotu kita ka gona ni ka burom ya ka hot simet tungi kadi burom ya ka hot lomri monrio nama rada kimle kata kamu hingi in passion apa lada ikibrio bodon hakabor kamu kin sulia don bor yang itu kamu chano patung aku ingin melalui isu jadi nak tak tahu tongin nang ya teli tongin nang ya sungtu tongin ya buram iwe dia nimde ban yele sungsit ini ya buram ya ka ba ni sungtu ni ya buram iwe bat kanon pemi kalau lo julu ra kita ada di tempat dengan nomor beli ka thong tungi kalau baik ba ni yo ya ka bangin nawa ya kata ka hok simet tungi bagi em kum tak video lai lu aga imang salam tungi ngim kuang thot ngim kuang tau